Nii kõrgel tasemel visiit toimus 2021. aastal viimati, kui toonane CIA juht enne Ukraina täiemahulise sõja algust hoiatas Moskva juhte võimalike vigade eest. Seepärast on USA transpordilennuki mõnetunnine viibimine Moskvas tekitanud palju spekulatsioone, miks oli vaja praegusel USA luurejuhil John Ratcliffe'il vaenavasse riiki minna. Skaidrs, ka ir pagājis jau gads, kopš Trumps tikās ar Putinu. Aļaskā būtiski progress nav bijis. Ir Trumpa prezidentūras, otrās prezidentūras laikā notikuši 7 Vitkofa vizītes Krievijā. Tā kā ciberdirektors nav pirmais, kurš kara laikā ierodas Krievijā, un šis te viens samits. Visticamāk, tiek vestas kādas sarunas un gatavota augsne tālākām sarunām. Sotsiaalmeedias on visatud ka õhku võimalus, et CIA direktor hoiatas venelasi Iraaniga kauplemise jätkamise eest, kuna Washington teatas esmaspäeval Iraani vastastest finantssanktsioonidest ja lubas karistada kõiki riike, mis koostööd islamirežiimi valitsusega jätkavad. Kremli teatel oli aga tegemist luurealase kohtumisega. Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. CIA direktor oli Moskvas vaid 4 tundi ja jõudis tagasi Riiga. Läti riigi esindajad on kogu juhtunud kommenteerinud äärmiselt napisõnaliselt. Ka president Edgars Rinkēvičs ei soovinud teemat valgustada. Mūsu sadarbība gan diplomātiskajā, gan izlūkdienestu līmenī ir ļoti cieša, bet jebkādus komentārus par šo vizīti sniegs mūsu amerikāņu sabiedrotie tajā apjomā un tajā pieļaujamībā, kādu viņi paši uzskatīs par vajadzīgu. Nekādu citu komentāru es, neviena no Latvijas ministrijām vai valsts iestādēm šobrīd tālāk nesniegs. Üks versioon on ka see, et Ratcliffe hoiatas Venemaad Balti riikide ja Poola vastase tegevuse või siis Euroopa suurriike tabanud hübriidrünnakute eest, kuid kinnitust sellele pole. Ratcliffe taastas eelmisel aastal otsekontakti Venemaa välisluurejuhi Sergei Narõškiniga, vesteldes temaga telefonitsi. Nüüd siis ilmselt said nad kokku silmast silma, kuid selle sisu kohta tuleb informatsiooni siiski mõnda aega oodata.